waine n'abana bayine n'umwana warigire yagira hariho umuntu wagizira ko yarabyamu anyway arabyamu tikumanya wawe tiwa ka wawa kareberaho ka kiripu kakandi kagamba ngo yino umuntu wakwatire yatimwe mbemugumire hamwa tubaze tuzakuwasa kutwatara kubatoya of course he was joking. I think he was joking. Konka ntenda kumanya uko bafanizi bamani bende bamanye challenge ato ukatunga challenges nyingi buri nkanye n'umuntu akubasa kumbera arabavu tunga kwishikireti yawasa so ikintu natanga kukiza munyenga nakemerera munyenga so byone mukoreba namani ganye nyuka so nimpa myangerze ngerza kuba kuri mburire kimwe ninga kuntachurwa kungangerzeho so akasente nico kizibu nico akasente nana obagize mbika babuke kungano ine kugenda n'uburo ecyo kubanza cyabyo na akasente akuba akasente ka gataro ebintu bikatambura so no yiyo takurengwa at least music yawe kumuzamwe nakugambira turamare konka ningi yango kukubasa ndio musigazi nketandisira aka business kanje endongo nereta sente so ndia tinda kujenga ndio murisa ntari murisa so no bwana ngomshinja ndwana ko kwaine kuba okay hato yineche shongero sia yes yineche shongero sia mbaje tankateria ecyo nicyo kituyine twarga ryecho zakindi okay ukono ugeza huko kumanyisa cyo mutesha ngani ngeza huko kumanyisa abantu banje nkoko bebugumire nyuma ngingateri ateriremo tukujya ngunterire byahwayo kunka tin chirinke nyuma kumbire akuba begiye kwa seremno umbeshongozi ba western ohurura umwanya gwawe mucuruho ninga nyoti ndagwehira abantu no bagumpire so niteka abantu no bakumangukero kuba nyoni ndeba niwe ncuro izina yanjye cyo mu isyo gwanje cyo so nanyi no mu isyo gwanje nyoti shongora namba yes you know ishongora nkamati za kweshongora ngata kumanganiza kufune namba ninga ndiwe nambeti so nyundo mate ngawe ni handika wari njante mate namba 1 ninga namba 1 yes ko fans bo kumanya ko bwenu ba fans banje namba meni mwe mwazimpa oba mupe yo kubanza ube yamuheru bo kumanya ine matenre radio best gamba pure no mo mbeshongozi abatandikire abarwine na music ya western kubasa kujireta ati mwe buri yin mwishongora ati mu miziri mwe abana bakatoba so actually we respect them 100%. Kutandikira chimumba sister charity mo kuba rosta chazi kuija ba tendatine so imijogo kuija kwa tandikira ba matenre ba Rage ndizo mukamu ino homo tukatu ine bana binji bakambura aho tukatu ine banike wayi magara exactly tukatu ine baye kuzita wa megaton yes aba bana baba sure we uya wate chinkwiza kuronda n'umwana ubakweta nanga niki wayi yes at least ba megaton bo barumu niki wayi akanyigura rumwijuru wanje rwendongo akuba ni nyizuka burukapanda kana abende kahandi kirengo ni studio nkatam reje town yona nkuronda studio yo gukora audio yabo nazarwe bukona ata nakuronda arwe bukona natayero okota kumanya horazi nkandeba studio manya nyine kutama kunkapo nashyirwe bukona nasanga ho gaye bakumweta niki wayi niki wayi ajya tunyuza kutwara ngai studio yantwara umtown kandi yantenga yanyumtown yanyiharwe bukona yantumtown ahinarga kurondera bukabura so when we are kwanjira kutwara studio yes so okatandika music complete rotakumanya necora suro riyare no kugenda kwandika tinkumanya ko nabe ninkweshongora akuba ninjwa ngataho mu studio akarmu alpha ikiri ari papura yanje ati mbona wakweshongora ki najya ndiyotere ngo atanga naye shongoro sara abasara keza so ninjirango twantugamba western music
twandigamba legends abana bashimuka ushware ntubasima bakozere ikintu cyango mnogo imwe bino ko atika mwina mukopa hato bari abakaba batabina mukopa ine natandikire yes uko ijotero watanga kushongera sa inomsi ya nikirizo makamba mweta bejura ece shongoro cyakakiremera na MVP paka yanteka nsangu mujya ece shongoro sangure bantu staru basi Sara ya basa ubwira bakaro Sara best na bwa yes ece shongoro bantu cyatera icyo cyeshongoro cyane cyo kubanza ko bato mu computer zanywa bueno takanja ngani yo nucyo nganachi ko ngachitera to ngati wechikoyeta MCN remati yes ukabanzo ngwa MC kandi izina ngariza umanyankanta hino okota kumanya abamwe banjanguyete kasasuru ayo ngwa stella ato yono na stage name so ndio ni no stage name kurubona rwabo rutaro twaiya twajanga kabe MCN remati MC Henry Mati aha kuna arijera kutera Sara na tera chai chai kandi techera ka chai hemba techera ka chai hemba techera ka chai techera ka chai kitu chikakwata nichijuka at Sara yoke nejera bwe Sara oh Sara Sara ninkukunda Radio West kama purna tunomweshoga zuyanga katuze wa engineer Drevi atugambira okacherero tugaruka tumize muna Martin Ray Kecho toraturi okyo aha hati nenjira Martin Ray mwamu Martin Ray metakumanga no waza kushejezo program actually I think you made my day cause I was nguleta vibe I was somehow Kamwen Martin hati watching kora kandi hati okazo mu studio that my can you imagine entering the studio actually not entering kuzakuronda studio utakumanya naho ratanje waje tukantambura street zamba kandi kubahereze kushimpereza fine library intaratahire mu western area sar ejo sar ainawe angu no shongori nkakenzo naja ndaba batanche nikao umsayi nebyo shongo kwina na kinyi cyo kubanza mu ndinkakenzo yes nyakatahamu ninyuzukana n'abara bamuno basinje nakingo mabamba basa kunkena ajina nimbahiriza ke shongoro kandi nanisaba mukatere mwenu bakaba kiyo kandi kwakinize garukakura mukana nasange kikubo cyone kitera naye abandebera kuratera yes najati izana ronda MVP nawe yabo kunzarawa seshongo nawe yashikireza yakabanza kumbuzo kikorire nkai namjanta nakikorire wa fati soke yes cyangumera yashikira akatakumana ngombanza kureba dance akansta msahari yes kingumanyo bachi bawo umwanya gwera yes tansao no chijika jegayo koyinereba hundi bakwiyo nakuyo shitabakutere ati kunizire kandi cyane mati ndatwireyo ngani ngoraka ngani nyina karumoka nje kunkora ubwiro ngani nkoro wa house boy bakora wa house boy so sente banyibona ngamba mbuyine ngamba mbuyine mwana yinereba hundi nyonyine nimba ngani tengo bwire bwire so kunkora video njireta nabwetera akasente ko kiromba house boy nkan saving akasente kanje bukakwata ngakata banka yangu yes niza nkora video itera bampereze namba ya Sari David mutera njantu mshawo kanyenda kora tindi bize skazi yesazo mshonji tumazima ninkurinda nkazaho wakiye mbanza sawa namurinda otimpaka tumshawo manchi rya hera atokirya hera atugaye ko serious kare aizampa tarapire time kunkakangambra yashobora yajatekizo cyanyu bafukamingi muteganisa niza kuba natari cyeshongoro obotari ya TV mpeze kutere yotere sumu cyeshongoro takwehurira ganotera abandi yes acengo mshana yankaza kunka nubunabe nabire ndachuri yes ninga ndakirebera konka kucyakira cyo ngamutera ati amusincha musinja kubibarese no bota kirebe so akatera n'uti yanjye
na dani nkanta kamjana kunkakota kuntera nkamanyango kuna namuhereza package na kujikora ngo kuchikwaza obwira bw'icyo abantu bagira ngo namnonga abana bakwimuka hata noreni betengimu actually these guys in betenga mushimbashitamse you cancel them mubahumurize zakubabasa mubagambere how music gukorwa cause umwana naisha ayenda ngo hatorere ngo rworoho kamatse norere ngo rwaro hati wayendizo bereri yashoreze cyeshongo hati narwabe ngo yazi hati natakumanya muhanda eyo urabire mu kamatse norere atakumanya ngo izo bari mu kasiba aha kiti cyo miyembo ndiyuzuri atapa ngwizo bari mu akasiba nzi kiti cyo muyembe otegerize kubanya OCD hati weyisha radio bamugira ngo uruko bikora utakizire natanga postinga radio host bantu bakwakirisha batamba time kunga mbabine time ezo bakora abantu ebi bintu munda tukujya ngo umuntu ari yawo customer free umuntu noine kumurinda mwese nyo kuniza atana customer kari naniza kushanga mu program rugamba ngira burjintu ngenda time kunga babana nabo banyabo kubaraza agarango mukamwino kumusiriza ugayo kwine kuba buri kintu cyona nuko kubutandikira hati umwazi oine kumusiriza yakubati korabe woyizaranse yo mwembe mushaka kujya tinkira bize ndio ni kusoma makuru ndinda okati okatamwe sati nonda kushange koraze kuronda kandi senda tubisirize business zona no basa kufanya kitwe namazi mwenye nkabe ninyetwa mateno mangabe ninyetwa na MC akabe ndio mbaye shonguye cyo kubanza MC Mate wanyaboketa MC Henry Mate ndaka kozere hemba ataunganya ntabambara konkorkurona ngoka orukurona muringo gono kuwa kufitinga kumchibasa oh my god so guy aine reba hundi jire mpango actually tuliyonza zo mcheshongoroche cha nkaterera indeed guy aine reba hundi jire ningo munonga so twara mcheshongorecho kandi cha Martinre nkaterera rekana cyo tuchorikizeho turebe igendo misho na program yitu ya muhumza and tino mashongos we hanga Yine MC Henry man akokatero Esona zombira kitereza anje katerera esona zombira kitereza eso anja matwenje mishize amiru ninja hawa umubezi niwe pretty sherry omanganje buroti no yeto kashagama no nurutira na matetetera iwe nawo yesijo mtaye zware tindanyiri sonasware otambera kesho zizo muzuro musana skahungiwe kumaho when I wake up at night I wake up moniwe baby uzamere to mungu ni mabibe Weshongore owanje katerera esho nazombira kitereza owanje katerera esho nazombira kitereza unzira banditindeba watinendinda kizuweza akamiro tena kamiro nuko mwambe siwa otari niwe rugabaniro niwe nesikotari teka na utari na watizo tariyama arizari harugai harukumbo sije niwe wenko uku
ariyo ndizo unyenda umuzi wawe uramunga owanje katerera. Okay, owanje katerera ni chenje cheshongoro chikashohora mu studio ochiriyo Alpha apana mazima cheshongore chi atinanye ni nyewunyisha kushanga ni nyikora naba producer babiri. Yes, ngachikora ro mwana mbamata hero. Okay, achisimka Kampala yo bakweta bad beats. So chinomba producer ya nawe yati we yachi masteringa. Yes. Ciao hari imbozi yuwatebereza yuwatebereza off air konkaba aba online baba ya social media bajura wangira ngo okasibizo baryona hansi yo muyembo ize ngo bashire video ngaza hansi yo muyembe yes. no muyembe kangu na mabyo gutema watu ogumeno yishira nebisozo bya kwishikaho nsigaza kiza azwirekeye mpare ngufu David wakati ngamtera na mjanta hazard yansi yo muyembe no banyeta MCN remate kungambwe ninja katwira kimanyiriye akuba beshongoza kanaba kiyabwira bwasesa ata tuboro ati ndiyo program mu mushongi kare sebunti ndo asitama ninja ukiyakiro bakika yayegwamo. Of course ni babiri binje na asitama zaba mushanzu za umuntu arukora mu nango mushongi yashora naga kana mtana David Manchuro at aiza ajate kutinareta keshongoro kanje atebe atkangu ndebe CD yanesho kwishire ati CD yashoma nizuka kachine nakasimuka tukachika ati roko tai ati cheshongo ninza kushite ati konke chizubu cyanyu bapkamingi nokutere sumu mukayomba cheshongo rukunta yereba kando shangu bwa wargaho ubona kitera atazanyo tukundetera muyimbo go kuchitera nyichakare najante nata taraga chekureba sumu yanjye ndikumutera ndikantayereba kuyonga mjanta tuno made tumazima we bari mno no butachura no butachireba kunko kose na arobane ibawa kambara nguriro amana tukureba yes nyino mukaza aho ifa inkutura takargaga ati a radio yiteze namwe naro mama brea nyonka mweta cyama aho musavea mukazogo nanisha bamwize mu ikomo hekera uruba takargaga radio takubasa na hatero kakuja ati yakubyamaho ne gumaho bueno bakiza babaretoro bwama obwache bwo kucharging ngamugurira ka box kamanda ngamhere yes ngambwene babe na churchiza yakako kucharging karabe na basazo mchingiro ntuza kumuhereza ticket buzumu mukazo bwa nawe na timu yanje baba tajimpire niza kujimugurura umusendeza mutasi umukini yes wahura mama brea chawi ati mweno jendo connecting na actual na yebale kuturiki so matenro kurugoko yona oizire no tambura ogumusirize kuja kwikaha hata hori echikuretera abeshongozi amnonga bari kwimuka abo kuko nanagambira umweshongozi na nankare yatandikera izoba we yashoza teshongoroke na ndakarete direct bakene bakatera radio west bakene bakatera TV west nko kwarikwenda bene kuba mukorera no tinangu echikureto mutimo gwe nencho mbana bita bahata bari bimuka ninteka yi amazima garingu wabo ryo mweshongozo ryo ko buri kize tini zobe ryo rimko kikano bamatumungu tini zobe ryo rimko kakore cyo shongoro izobe ryo kikahwera yes tini zobe ryo rachitwara radio kikanzana shiyo kozurwa abantu mbiha just intwete ngo gumisariza kutar gumisariza katar bamate yes tumwe tugumisarize obeno mangu burkintu kinaki akubano wasa kukireta bayomba kutama ubasa kukireta bayomba za kuzomba hinjiro burisi bwenu bemerezo binjiro burisi bafutere cyeshongoro cyane apana hata matendo aho tankire ko shongo echo kugira tumazima brother Genesis kunko banaza kureka ko shongora progression njingo ara mu muhimbo ko shongora nice cyo yakivingire nice cyo kujema kigumanya guma tayakana into chikunta mamani nyowe nkanta kemera ga stage yama ikintani kigambe kersi yichi ni hero tungutu yes nkika stage bakabya abeshongozi bamani bakampara na kwiri abenshi bampereza dakikeji ona tubaza kunyita abantu kunka
kubatire cyeshongoro cyane yes nkahura kacheka yona yatere nkemera na stage nagumana imbareba washakora nkagumana imbareba amaziga gandaba najyantu muyo so abantu banje bona kumpajya nishemerwa n'abari I would think basa kwemereza yes okay notisha tumwendisha bebe makumyana runana cyenda nibiri numunchereze nyakire yo muntu mu babiri kandi oyine cyo kwenda kubuza mate nacyo nza kubantu cyacira abarya social media Facebook live ni muntu barebe buzo byanye no kushimira kwanye tukureba Radio West hello okay ogonagira ati orimbangira andu najatu wawa muhiya watching you in Rutunguru Bugondi thank you so much Martin then Owamas Aston Martin thanks for talking for telling the truth and for being example bambe abantu bahura story yawe bari natangara thank you hello yes brother Kenneth magara marungi baba peta mweto muzia ngugu pao yes ba kwetoha nogambara kampura jeze tetuna tera muri ntuba mwana wanonda kumanya hochi Martin ninga nonda kumbuza chi aba minete wewe kumbuza abwende beshongoro zabi brother Kenneth yes bakweye tamazina ninyenda sobole tijende kweta abwende bakweye tamazina kandi tinde takandi Dia kemudian ada mengalir dia dengan makunya satu, jangan dia video. Okay. Kari, naja kuchigara bya kwangwa Asafu nagira ati brother Kenneth bari kuturetera Martinre omweshongozo wundu kunda munonga ninkunda muhara wa bishop akeshongoro keye kabonire mpurikize kuruga hano yari ngo konjero mbarra stenos then bataringa ya Julius good morning brother Kenneth thanks for the program I'm here enjoying the vibe with Martinre thank you then Tweheyo Boaz brother Keno you and Martinre nabachira on program live in Abu Dhabi thank you mwebale mnonga mwena bali mutureba hello Tambapure bari braza kitisa yo atani serana yo anja na Martinre go wa turetera okay mwe kunyoni kundeje songoro bye no banyetani kora somu nyibanda amulonge kite songoro checha abazirire bande kategereke unamno tare wange kande bawu kare una tumaza kugabye shongoro babinga bara echo ni cha CJ champion echo no kujabo keshongora na actually mara wa bishop unaisha kumarirete akwasere swishi ya mfurumzembe okay kare katsumureho tugaruke kanenza garuka turugaruka mbi mwabuzo byanyu turukwendera Bonjour, you needs more. Dr. Davis not bad. Ben, I didn't know you were here. Okay, kare katugumizemu kandi tiriyon zakubasyaho omukoro gwerizoba kandi Heroes Day. Today is a public holiday. Konka kandi beni tuka gukora imirimo bakama bona bari hano baheba bari no bakora hatubo bakaye baciringiro mbitanda kandi abona batuka gukora yes ito turi abamanzi kandi tunokoreka kutwagumiza muntu kore imirimo n'egendo mishu guys thank you so much okubasa okunda Martinre he's one of the artists in Barara the artists we have in Barara ababazi kandi kwaterera abishongoro gitu bya western orinyankore korutambuza kurunja munonga na guy ne kamba gambire na guy ori nkokwari arumabo kushanga muka murebo kareba mbeno nayimanya mukwenda kwemanya no mwishongozi mukama Martinre nkwari nkokwari obana kugira ngo akabanda zo mumberezo ziriye ziyanganga from house boy okabika kasente kuba house boy ukatanda kokeshongora amazima buri bwa hambonesi tukawasa kurugamo kuguma nanenkura niyo brother Kenneth indarebero mama wanje yanzi zakanjangwa kafananga so kakura nyinka mzee wanje nawe natanka kureta kasukari mzee nawe yandika so niteka background ejo tinkubire yo muntu kujya ngumbe
yes nimbasa kubanti kunkanya umunyo kiruma so echikumasa background neri inkuru munongo mwana yakurra abana bareke kuguma kwimuka bakatera hansi kuko mukabatera imboko kirro kuyakuru kwa mutantanisa ekikopo tarabwa tubseroka muhereza ngo kugira ngo wamu ya ineri ndazo wahenderaho mutahiwe yarwa tayari kirro kwa mutanisa bana ninkira kubareba umwana bamuhereza akashate ka muhogo bahenderaho akanaga samba we naye urumwa iyi yubuza ndakujawe tukoye ngo abikirego so abana tubatantansebe ube numanya ngo umwana ayine kuriya namutaye so inumukatandikira tukatandikiroko mukava muine kurinda waburi tutukariya wewe tengo manyo kuma kucheta amana bachete chumbi tutukariya ukabaraga zata zomere tutukariye mbire kaziriya Istuba turebire kunumbara ninga kurebo rumba hotel umushita mubandi nimukata nanyiza nizo motel njya kamere nkasiga Zero tatangu okurya kamera kagira kwasiga uta Nibyo kujangwe mere bashikwarsa ni amesia ngomwe wasia yenda shitama kutebeza hadi mnonga nje shitama kutebeza shote jihira matenre no jihari so you see akire tukajwa kitu Echiniro no tugamba hati Echiniro bantu muntu beta Mwahorangu nuzabura ntungo zo ntuzakuzabura bara abanzeyo mwaye kwata kubi mbeno mangu tuzakureba beshongozi nibingi siko nukacheka koko okay echesha garecho yija matena inebye shongoro bingi actually tutukayimarayo onka guy mazimomba ntakushime kubantu celebrating you should be one of them nambone chinkwenda kushabadera na brother Kenneth yes ndakurete cyane changu chirete kandi ataba babenemo ati byoni nanya mukiteka wabazuru akaguta nyona kugira ngo chire nakugira ngo biragume byarema n'abakirya ati yonde amapakama banje bayanga niza kubasa kwanga radio ne yabo uchindete hati chindete nangwe nandi ati yabire yanyu kareta bantachi niyo abantu mwe nabahurikize obor nankeji mani nakweta mani ariyo ko side za nankeji uko ntari bantu mu mwizo mukini turiyo turanga uburango n'ubura mboni yondi nimbeta mwije tushemererwe ne kubera vibe kuri yate no vibe kigambo no vibe ikini yonza kwakira vibe okay tawugenda tawuriye cyeshongoro cyo tubyemuzano atine buzo konga zakubitera tumweshungo niwo ndaza nindeba tumuzano baby nkakweya wena shana nkutwaro ko witu bakureba barunja abo witu koreke nebirunje biri aho witu nikaro karunjo ko witu niwako Martinre Martinre turiyo ntendera omwako gine cyo tebekanise omwako ogu ndiyo nindeta ebishongoro bibiri nahereze kubitereza actually nyenda kumanyisango tuza kubantu zo mu Christmas nza kubantu kire cyeshongo cya Christmas ekindi niza gukora saune cyeshongo cy'abakundi tuza kubantu celebrating a life abempeta bazwari mukeni hero celebrating so ndio nindete bintu cyukuru Martin following Martin na Facebook Instagram Martin YouTube Diona nimbani YouTube na hon Martin videos you know abuza videos ekintu nyoki natandikire wareba ngo cyeshongo cyane cyo kubanza sara nkakikora video nyine byeshongoro ninka bishatu ebitine video kunka cyeshongo cyane kiba kine video ibyo ngaterere ine video abafere baravu mutusasire abafere baravu so YouTube wajambo baronde YouTube no ronda Martin Music Facebook page yanje abantu batuye nibiba abantu page yanje Martin ero mu capital atajiro ndi capitolators atajiro mutaya mukariya wajambo ngwabwa hati
basa kawumsa mu hoteli uriya ko kuriya usigeho buriya umukambo buru bukabwumire buru twaturiye mbiye buru twaturiye akabaragara buru twaturiye mbwenu usanga ngo abahati tubakiriye abo twaturiye buhoro cyo kwata bunyoruka ubwo no mwate bwo rugundo n'ingana bazana umuzaguriya shamu yes mugubika hati nanye nsinde ngani zo mu hoteli bampaka tugondi aho nanye ngasigaho natugwende nembabazi kugandro bya best abazire babona wagira ngo baka nyuma mama wanje bakafara kunza tata wanje no yamukorze nabyo mbwenu mureke ntakaririzo mushija muzindaro konka nanye namwe mumanye okache mware bo muntu actually mware bo muntu kwari kuba nayitwaza umuntu ware myetwarize yoshe mukwana umanya na background ya family ye okuyakozere no kuyakotire. This is one of the umumbe shongo z'abarahambo okuronda akakwereka no mara ari umuntu okwikaho kaje akakwereka ngo we no mweshongozi bitu bo wahiroka mushika hakonate kumayirwa yes. So konka this is one of the guys okuronda akakwereza obhabuzi how you should live na mnonga beshongozi actually beshongozi mushimako nimwe kwatabana ka think hamya mu matendo ryo mbeshongoza okuronda kanga kwereza obhabuzi ninga kanga kushira akanga kwereza cyo kwetenga. So tereze namba yawe Yesu siboni mama makuteganisa akwangira mutoyine management ati ani nyesiga mu so abantu bona batuye no bantera think kujya ngo banteganisa akubana abantu banje ninye nabero ndi mbone namba yanje erizuro mushanju 5 zero mushanju 5 mwenda ubwo narmate wabo inakabaga wabo ineki buri kimwe cyona aka embage zirarago mu interview sebo mwana nza kurunda bye